En je rot mensungu manakapur, maka sakramen ukitang berduan kolong beli. Kau buram hau pa bat hau kun ha men sim bakoi. Kumbagolah wa meningkong kunju mentan borobor jinam la jinam amen. En je rot mensungu manakapur, maka sakramen ukitang berduan bat kolong beli. Kau buram hau pa bat hau kun ha men sim bakoi. Kumbagolah wa meningkong kunju mentan borobor jinam la jinam amen. Paman kapara akan ke Sngi si Sngi shua bengin sa yo ya ke Jingpynkhreh Pentekost ya ke Pentekost Pentekost elade ben yo pedang yo mesim kuj ha ke Jingpynkhreh pura-pura kawe sedang nak keronot ben peli lenti pilat yo mesim kuj wan syah ni ha ke kapor ni IT ya ke Jingpynkhreh nomba ke Maria ke keme jung Jisu kebah layak pediang yo mesim bakoi uji sup lolong dok long senam dak pentai jengi ni bu jing temu di paper kam tame nak peta ba enom don kono ke jing khanglat nak pentai jengi yang ni ba mesim bakoi unwan hangi ka bumur ba hindu bla ban pen kuj jela kat onot pen kuj ekipop ki ba khanglat yang ni ba uji su lengkap mesim jung ke jing long ble perang man syah hangi mereka tangi IT tahu neuroseri bukoi kamar ate suti ya ka balang barok kowe naru pa bukoi hadu I pait kiri pait ba hapo ka balang ba ngindap sisa da ka borjo mesim bukoi IT ru kitu barok badan cingpang cing sitam bencing artatin ha ka cinget ba pintup scam ke cinget oh nginget sisa nget scam kamar akan saya rap yang iru ban nget scam rubah cing dua roseri bat ngin sayok pediang ke kabor jong mesim kuj cing ai jong bat kisok bami anta ha keteng pa berdukun mesim kuj amen Tuhan kemen kus im ke beneng ban I aleluya ya kulung bakuj balakha na pha aleluya ulami pat ha kaburam na mo khang jentep aleluya na bau trai ulami pat da sisa aleluya Syakman subha komaria tesuti aleluya na ba utrai hamipat da sisa aleluya tungin yatuai ablei ubada ke cimi pat kuncume utrai kan rajungi Yesus Kristus la sungobha na pendap ke prathei ta ke cingkemen ni to ai ngi kerpat jame penginda pedang kata ke cingkemen jong ke cing imbom jukut ta ke cing sai jong komaria tesuti ke kemiju tauju Kristus utrai jungi amen kaburam haupa haukun haman sim bakoi kumba kalau haupa meningkong ujuk mentah barabor jenam la jenam amen ko blai tuan banyak inga krai pen keloi banyak inga ngangeit hau blai pa beton bor baro nong tau bening muka kendeu berau Yesus Kristus pun memarwai jengu utrai jengi ya walaupun nam sim bakoi ya walakhan ke Maria tesuti ya bala shala ben po Pontius Pilatus asana mayu la ya bala tebio la ya shiki bayam aga singi bala pamit pat di bayam ula kisho neng kisho kawan play pa tombor baro nang tangwan pat bishar ki bayam ngane haun silva koi bala katolik koi aga jesulo koi aga jima ki po aga jimi pat kato pada jimi bom jukut amen ko pa jungi ba peneng kanong bakoi keteng chumbi kanwan ke ma chumbi kanong kamon chumbi ha gutro ba peneng to ai ni menjaga jimbang jungi kepala kasi batoma bini kirika jungi kumbai ni ma bikiles ni berwadela ni syada Jingpynkhreh Ndrei la demi na kebasiu amen nak banta ke cing ai jong ke cing ai cing kermen pat ke cing ai kublai ku Maria kepada ke cing ai utrai berkha la gerkuil khan dengin thai bala gerkuil so ka ko jong hau Jisu ku Maria ku de ku mi jong re kedua ni benta jimi kinong pop menta la ko ke cing am cing amen kublai ku Maria kepada ke cing ai utrai berkha la gerkuil khan dengin thai bala kerkuya so ko jong hau Jisu ko Maria ko ko kami jong play to dwai ni menta juni kinang pop menta wala ko ko chiap juni amen
Lei Maria kepada berkecingai, utrai dapat kala kerkuya pada berkecingai, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental rapor kecingap jini amen. Kaburam hau pa pun pada mesin waktu, kumbak lelang kabam nikong kumjum tak rapor jinom la jinom amen. Kicing Maya, kicing Susi, kicing Maya kebenikong, kacang, kicing Tuai, kicing Pisau, Jisu, akper ket sembunyi. Kok pa jungi. Bang menengkan berkuit kenting cumi, kanwan kema cumi kanong kemon cumi hak kendau kumbang meneng. Tuai ini minta kecimbang cumi kepala kesi, batu mabi ini keringkang cumi, kumbang ini mabi kepada sini, berwadilah ini syaka Jingpynkhreh, Hendrai terpelajar hina kebesniu amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh. Bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh. Bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Lei Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen. Kaburam hau pa pun pada mesin waktu, kumbang dalam kabam nikong kumjul mental karapor jinom la jinom amen. Yesus tamabi ki pop jini tempelan tinggi negatif gerjo, Tuhan ki mensim roy sebeneng hamtam kebulan kam erek sekarang sngi jomli. Maya kebaar berkat sepas kecil syak sempat jeng Jisu hau payah. Kok pa jengi. Ubah bening kanong bakui kefeng jomli, kanwan kay ma jomli kanong kamon jomli hak kendau kumbang bening. Tuai ini minta kecimbang jomli kepala kesini, batu ma ini keringkang jomli, kumbang ini ma bekeles ini, berwadilah ini syaka Jingpynkhreh, Hendrai terpelajar hina kebesniu amen. Kublai Maria kepada berkecingai, utrai tempat hal kerkuya pan Jingpynkhreh, bala kerkuya usok kebojong kau Yesus. Maria waktu itu kami jom play terwani kebentar jini kinampok, mental lekapol kecinyap jini amen.
Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria kuin kui jong blai ketwani kebentai cini kinong pop Menta berga por kecinyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria kuin jong blai ketwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kaburang hau pa pada kun barang sim makut kumba kalalong nakabam ningkong kumjum mentawa barabor sinom lai sinom amen Ko Jisu tumabi ki pop jungi nupalali ni nagading gerjok Tela ni kimin sim parosya nain kamtam kitudran kame kecingin abis nei kecungmi Jingpynkhreh kebalai Jingpynkhreh singat sya yau Jisu Ko pa jungi Kumba kami kalong kukuy kateng chungmi Kan wan kay ma chungmi katong kamon chungmi ha kundong kumba kami Tuwa yung imitar kachumbang chungmi kabahala kasi Batumami ni kirikan chungmi Kumba yung imami kabales ni Barwan yalang ni siya kachimpensyol Nrei pelajang ni na kurusliw amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei Bala kuya soga ko jong pau Jisu Kumaria wakui lukmi jong blai terwani kebentai cini kinong pop Mentawa na kapor keciyam cini amen Kublai Kumaria kepada berkecinyai Uterai Marha lagar kuya phana blinkin thei
Bala kuya so ko trong phao Giêsu Maria ko mi trong le vai na benda chi nong ko benda ba ko ba chi ya chi amen le Maria bada ba chi ya ye urai man phala ka kuya phan ling kin the Bala kuya so ko trong phao Giêsu Maria ko mi trong le vai na benda chi nong ko benda ba ko ba chi ya chi amen Lei Maria pada percaya utrai rahmat Allah keruya pada mereka tei bala keruya so aku jom kau Yesus Maria bukui kekuri jom lei terwani kerja jemi kinongkok dan dah por percaya jemi amen Lei Maria pada percaya utrai rahmat Allah keruya pada mereka tei bala keruya so aku jom kau Yesus Maria bukui kekuri jom lei terwani kerja jemi kinongkok Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hal terkuya hal mungkin hei bala terkuya so ko jong kau Yesus. Maria bukui kumi jong lei terwani kerja jemi kinongkok mendapat kapor bercinga jemi amen. Kaburong hau pa rau pun barang nasi bukui pembak lalu haba meningkong jujur dalam roh jenang lai jenang amen. O Yesus tomari bok jadi kepala diri yang dikerja telah lagi mensih peros sedang hantam tulen kami segera senai jombi. Kerja banyak besar kasihkan Yesus buat jadi pernah nanti sebelum Kalvari. Kopa jengi Uba menengkalong kokui kerja jombi kan wanke ma jombi kalong komon jombi hak jumba men. Doa ini minta jumpa juni kepada besi, berjumpa bagi kirikan juni, kembali menerima beres ini, berwajah lagi syariat pensyur, rei berpelai bina kepesmi amen. Lei Maria kepada berkesingai, utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus. Maria berkuit kumi jong lei berwajah benda juni binongkok. Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus. Maria berkuit kumi jong lei berwajah benda juni binongkok. Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus. Maria berkuit kumi jong lei berwajah benda juni binongkok. Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus. Maria berkuit kumi jong lei berwajah benda juni binongkok. Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus. Maria berkuit kumi jong lei berwajah benda juni binongkok. Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus. Maria berkuit kumi jong lei berwajah benda juni binongkok. Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus. Maria berkuit kumi jong lei berwajah benda juni binongkok. Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus. Maria berkuit kumi jong lei berwajah benda juni binongkok. Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus. Maria berkuit kumi jong lei berwajah benda juni binongkok. Mendapat kapor bercinga jemi amen. Lei Maria kepada bercingai utrai dapat hala keruya pada berikin tei, bala keruya so kosong hal Yesus.
Kumaria bukui kumi jombre lepai benda cumi nongkok menta kapor cumi cumi amen. Kaburong hau pa berapun barang nasi bukui kumbang lalong habam ni kong jumenta barang junong na junong amen. Puji su tomapi kong cumi kepelai ini negeri kerja. Relami mesti merosh mengenai hamdam hidup dan kami mengira sendiri cumi. Yang besar kat sepang itu salah kenal Yesus lalu Kalvari bagi cinyap. Kok Sngi. Ubah mengenai kenal bangkui ketemu cumi, kapan kema cumi kenal bangkui cumi hak berubah mengenai. Tuai mendapat cibang cumi kepala besi, batu maaf menjadikan cumi, kembali maaf menjadi cumi, perbedaan Indonesia cumi bersyukur, Henry pelai ini dapat cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Lei Maria pada kesenai, terai bangkal dan kuliahan ini, pada berkuliah sok pojok hal Yesus. Maria berkuliah kumi jom lei tuan benda cumi nongkok, benda berkor cian cumi amen. Kaburong hau pa berapun barang nasi bukui kumbang lalong habam ni kong jumenta barang junong amen. Puji su tomapi kong cumi kepelai ini negeri kerja. Dalam mesti merosh mengenai hamdam hidup dan kami sendiri cumi. Lei Kusim. Kukumi cumi sngi kucing kucing cumi. Kublai syafani ya bertani kun Jingpynkhreh. Ya kepala peringkang par syafani udah kublai snusi. Badak bayang kenegetan berjauhan. Tepen pai tukuntai kunai sai cumi. Ya lagi kemati snai jampar Sngi. Pada din kenege Jingpynkhreh par. Tepen ihan iya uji suso belagar kuga kuo jongka. Maria ti suci bun berjendu kuat yang.
Kalitani juga Maria thi sati kutrai tu isnei. Kutrai tu isnei. Ko Kristo isnei. Kristo isnei. Kutrai tu isnei. Kutrai tu isnei. Ko Kristus ngapingi. Kristus ngabingi. Ko Kristus ngap isnei. Kristus ngab isnei. Ko blei kupana peneng. Tu isnei. Ko blei upunong penem kaperthei. Tu isnei. Ko blei umensim bakhuj. Tu isnei. Ko Trinity bakhuj uwei ublei. Tu isnei. Ko Maria bakhuj. Ko nong kablei bakhuj. Ko thei sati bakhuj ki thei sati. Ko kumi ukris. Ko kumi kabalang. Ko kumi kachingai ei ublei. Ko kumi basngurtam. Ko kumi basatitam. Ko kumi bomna penjat. Ko kumi bomna pensniu. Ko kumi basngu it. Ko kumi basngu phla. Ko kumi kachingai buj babha. Ko kumi unong thau. Ko kumi unong penim. Ko thei sati bastatam. Ko thei sati badan burom. Ko thei sati badan nam. Ko thei sati badan bor. Ko thei sati basbun. Ko thei sati bayaine. Ko yit kmi ka hok. Ko khet ka jingstat. Ko daw ka jingkemen jungi. Ko jendiang mensim. Ko jendiang basngu burom. Ko jendiang babhae ka jingrublei. Ko tiu kulap mensim. Ko mod udabit. Ko mod beniat hati. Ko ying siar. Ko senduk ke jutang. Ko jenkang beneng. Ko lur syai. Ko jingkot ki papang. Ko jakari ki nongpok. Ko jingpengit ki basnusi. Ko nong nyerap ki kristan. Usim ki angel. Usim ki patriak. Usim ki nong yetu lupa. Usim ki apostol. Usim ki martir. Usim ki nong thla. Usim ki thei sati. Usim ki riu khoj paro. Usim bala pun klempop tenrai. Usim bala shimno shabneng. Usim rosary bakhoj. Usim ka jingsuk. Bukhun lang brod ublei bakit no ikipop ka perthei. Bukhun lang brod ublei bakit no ikipop ka perthei. Bukhun lang brod ublei bakit no ikipop ka perthei. Iya kadri apo kachinga da chongpha kanang khablei bakhoj. Wat kintai jingkar pa jingi jing shitong. Rei to pala jingi barbor jing sir baro. Kodei sti badan buram batala kerku. Tudwai na kabanta jingi kanang khablei bakhoj. Tungi nya duai. Ablei kan rat ni kerpat to ay ni shakri chungi ya ka jingko jingkya bene chikamen sim bat kamet. Bata ka jinga side badan buram chikamari ya bakhoj. Kabai sa fesati banla jing smusi bamenta balpanyoda ta ka jingkamen buram chikut da krisutrai jingi amen. Token mau Maria fesati baskuntam bau pachios no menuru Bapala ino yaw nu bapratri la kaching shanya hapa bakwat kaching arab chongpa bat bakarpa kaching raidan chongpa ni da kaching shanya ni pet shapa patay sti kitay sati baro batukmi ni wan shapa ni yang batko na kumat chongpa ni kinampo kukmi chagaktin bong chakut wat kinta diktin chongi rei shashkori ni da kabasbun batus nga isnei Kajing IT ka Maria kanang Arabi Kristan. Ko Maria bakuitam kanang Arabi Kristan. Ni IT lut yela de ha. Ni IT yela kajing bud kajing perkhat baro. Ya kadon lut kajing kwa jongka baro. Yela kamet lang bat kikam jongka baro. Ni IT ha met bat mensim. Bangin dubla an shakri hok yau jisu kumba phlale. To kuduk ini baro apo kitab nyang jong kajing suma sukhe jongka. Ba enam dan mani manu menuru ban ino ya kecing jong ha
to ai ba ki Jingpynkhreh nin kloi ban phat shapra da ga ji shanya to ai ba da ko puson ye ka katleng bat ka nam bu Jingpynkhreh nin klein met ban min sim ban ye le persha ikinong shun min sim jungi knang ko ni duplong ki babet banong ka pan sniat ko do Jingpynkhreh ban to hinya duai ko blei ba khrau bor bat bais nei bala ai ka maria ji siti banong kanong ya da jing kristan to ai bangi ki bayo jing ka sham da gandi ka jing ya da nin tur shaprang ka jing ya le jing ka jing em ban ngin job thiau yo ba man hat mer ka jing ya da kris utrai jing amen Kabrom haupa rau kun parau men simba khui kumba lalong hagabam ningkong kumshul mendapat barabor chunom la chunom amen. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, as we pilgrim towards our heavenly home, Jesus wants to remind each one of us today, at this moment, through the Word of God. Di komento para kat bangi don akalati panyat sakalati jungi kepada ke yeng beneng jungi de hagane ke Sngi ingin ya pet baca tak berpoi ya kena kelenti ban poi serta. Taken from Hebrew chapter 12 verse 14. Keba lesim na ke siti caki Hebrew tolong keba khatar dekat khatsau. Pursue holiness, without which no one shall see the face of God. Tôi ya wat ya kejingkut ya keba klemaka umla ban poi sya ublei. Heaven is not a place for unclean people. Kabeneng kamdei kejaka na kabata ki breu ki bamkoi. Again in Matthew Gospel chapter 5 verse 8 it says,
Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Shushu ha gospel kat ku umat Yesus nang basan kat ra Yesu ong sup ki bakoi kamen sim amarba kin yu I ya ublei. In every one of us, there are two natures. We have two natures. One is heavenly nature, and another one is earthly nature. Berha kajing im jungi nidon ar benta kawai ka benta kalong ba nilong kijin thau ba kenja beneng bat sakawai pat ka benta kalong nilong kijin thau kibadon ha pertei. Heavenly nature, which is holiness, and worldly nature, that is our sinfulness. Ka jinglong ba kenja blei kadai ka jinglong koi rei ka jinglong ba kenja pertei ka long ka bada da ka po. Let us listen together 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Ingin cak skor na ka sici benikong jung Paulus apostol sya ki nong Korin kalau nong ndriu dukhat kat kendai atpau. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, which you have from God? Atau pimtip bakamet jung pi kalau katempel jung umen sim bokoi ibadan hapi ya uba pi layok pediang na ublei. And that you are not your own. Bat ba umta pimlong trai su ya lade. You were bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Ya pi latit da kador ka barem te namar kata pide ban pendon buram ya ublei hala kamet. We consider the church as a holy and safe place where we come together for prayer and worship. Ngi nyau ya ka ying mane ka jaga ka biang ba bit ban wan ya lumlang na ka benta ban duai. Because we believe that in the church, Jesus is specially present. Ma ba nginge ba ha ka ying mane ba Jisu udon cisha hakurkom ka bakpan. But today, as we look around, we see so much of violence and the destruction of the church, destroying the church, and the fractions between the members within the church. Rei menta saudong haka pertei yui ya kejing penjot penpra ya ki mane bat ni don ru ya kejing yui ha kebalang badon ru ya kejing ya kejapat kejing ya pai apo kebalang. It's because of our selfishness and pride. Kadai nakadau jong kejing long perkat tang ye lade kejing kapnap perkat tang ye lade bat kejing sarong. If so, the heart of the church, the tabernacle where Jesus dwelt, is not safe anymore. We have to keep and look for a safer place. Di namar kata ya kata kadonut jong kebalang donut hakabadon hakaying mane hakabau Jisu udon kamlong syu kepas Sngi. Di namar kata udon kampan wat dakawai pat kejaga. Likewise, our body, which is so called the temple of the Holy Spirit, need to be maintained holy and decorate with many virtues and not vices. Di hakaju kurkong kamet jongi kabare ketempel jong umen sim khoi. Ni dei ban pen internet yaka pen riam bahayaka om da ki pop ki sang ni ki jing la pop ki jing imba pop jongi rei pen internet yaka da ki hok ba pher. So let's read from Psalm chapter 24, verses 3 and 4. Ini ya pule nakasam keba arkusam dekat lai bat sam. Who shall climb the mountain of the Lord? Who shall stand in his holy place? Mano uban kiu hiau lung utrai mano ken ban yeng hakajaka kentang jungku. The man with clean hands and pure heart, Tang ubakoi ka perkat bat kakam. who do not lift up their souls to what is false and do not swear deceitfully.
ubom ju mane yaki blay thala but ubom ju smai syukur. Through our eyes, we commit so many sins, fulfilling the pleasures of our eyes. Lang ba ki khmat jungi ngile bon ki pom ba penhun ya kejing yo I jong ka khmat. And through our thoughts, how many people we have judged. Bat lang ba kejing wo jing perkhat jungi kat no ngut ki briu ngila bisa ki. And through our hands, we have touched and we have done so many things that is displeasing to our God. Bat lang ba ki ti jungi ngila le ya ki kam bat ngila kta ya ki bom pen ngubha ya ublay jungi. With our feet, we have walked in the wrong path. Da ki kijat jungi ngila yai hakin ti ki babakala. And we have kept grudge feelings to so many people. Pat ngila ri ya kejing sngo sat mensim ya bun ki wei. How many people we have wounded and we have killed, not with weapon, but with our tongue. Bat kanongut ki briu ngila pen mong yaki omde da ka kunyak yaki da kano ketiar andre da utle jongi. Desiring for name, fame, money, worldly pleasures, bodily pleasures, many celebrities and friends of our own have fallen into the trap of Satan. Bat da ka bud ya kejing kwa nam jing kwa buram jing kwa ban pau nam babun ki riu ba pau nam ba ki langat ha kejing riam jong soitan. We see from the book of Judges chapter 14, 15, 16. Ni kitab jong kinong bisa Chapter 14, 15, 16. bagi lenong kat sau kat san kat riu kitab jong kinong bisa. How the Spirit of the Lord worked mightily in the life of Samson. Kuno umensim jong ublay la trei kam la kabor ba ha kajing im jong u samsa. But the moment he ignored and disobeyed God, the Holy Spirit left him completely. Andre ha kata klikmat ba ula leklet ya ublay umensim ba koi ula mi no na u la ina no ya u. The Holy Spirit speaks to us in our conscience. If we bear heed to him, we will be able to listen the voice of God. Kajing trikam jong kajing pasiao jong umensim ba koi kawan ha kabor jong kajing aktif yang. Tadai hangta ba ni asnyo ba ni ko ya kasur jong blay. If we don't pay heed to his voice, we will fail to feel the sense of sinfulness in our life and we will become deaf to the Holy Spirit. Parhaba ngim cha skor ke ni kasur jong blay bat nginom ya asnyo su ya kasur jong umensim ba koi. Kai ke ba pen kelalong yangi kalong ba nginsa kelalong ki ba matla ya umensim ba koi. Saul, appointed by God as the king of Israel, failed God. But kumba ya solula la tunya u banlong usim jong Israel. So God Ula pai cha ublay. God regretted for choosing him, and in place of him, he chose David. But aba usol umsem la ngek umsem la pangu su ya ublay la ino ya usol la bino yang musim je una usol but minta rajin no ya David. As leaders of the society, leaders of the church, as responsible sons, daughters, brother, sister, children, father, mother, we are all given a responsibility. Kung kinong yalam kung ki beriu waper berani kenja haki kedan waper yangi lakot bandon ya kejingkit kli. If we are silent and fail to obey God, God will choose another person in place of us.
ublay haba ngi lebang ko mu ya ublay haka jaka jongi ublay kun sejin no dakiway. And we shall have to face the consequences of our pride. Bat ngin sahama ya kajingmi ka badai na kadau jong kajing sarong kajung. For God upholds the humble and He puts down, rejects the proud. Namarba ublay ukentiu ya kiba sngyurit andrei ya kiba sarong ukentai na. How much we thirst for the Holy Spirit, how much we long for the Holy Spirit, that much we are going to experience Him during this Pentecost. Pat hadu katno ni trang ya mensim koi ban ya omat ya u. Kata kajing don jong kajing trang jungi dekat taru ngin sayo mat ya mensim koi hakene ka Pentecost. For He is a gentle spirit. Marba une ulong u. Mensim u bajaja. As the church teaches us to call on Him, to pray to Him, He is waiting for each one of us for an invitation. Bat katba kabalang kenang weringi ban duai ha mensim koi. U mensim koi ulang up yangi ba ni khat ya u. King David humbled himself, acknowledged his sinfulness, and prayed for the Holy Spirit. But usiem David ulakla ya la kajing long pop jung but udang kerpat na kapanta umensem bakoi. Let us join our hands and close our eyes. Kapanta tengit pendat ya la kajing kiti but kabre dikmat. Create in me a clean heart, O God. To penwan apa kerunut jungan. Do not Ya, take your kerunut Holy bakoi. Spirit from me. Do not take your Holy Spirit from me. Wat weng no ya umensem bakoi nanga. David realized the pain of separating from God. David ulai ya sngau tu ha kajing im ju ya kajing bongdon su ublay ha kajing im ju. He realized the importance of Holy Spirit in his life. Ulah sngau tu ya kajing don kam jo umensem bakoi ha kajing im ju. Let this be our prayer. To kane kan long kajing duai ju. Let us earnestly pray with this word of God. Tangin duai da kajing sithem da kane kaktien kajong ublay. For preparation for Pentecost is preparation for receiving the Holy Spirit. Marba kajing Jingpynkhreh ya Pentecost kare kajing Jingpynkhreh na kapanta umensem bakoi. It's a preparation for holiness. Kare kajing Jingpynkhreh ban yo ya kajing khoi. Urusri jongmen simba khuit nga ngai thau ble pa pan bor baro unong thau ka nem ka khando parau Jesu Kristu khun bamarwai jong utrai changi ya bala punaman simba khuit ya bala khana ka Maria Tisuti ya bala shala benya po Pontius Pilatus la sa na pnai ulaya bala tepiu ulaya shikibaya hagasi ka balai lami patna ki bayak Ulakiw siya banay usyong siya kamon uplay pabran bor baro nang taban parban bishar kibe imbat kibayap ngani hawman sim bakuit haga balang tafalik bakuit haga chinga silok kirib kuit haga ching mapi kipok haga ching mipat kado baraga ching imbam chukut amen kuk pa chungi uba banay kalong bakuit kateng chumbi kanwan kay ma chumbi kanong kamon chumbi haga kandaw kumba banay to ai ni minta ka chimbam changi ka bahala ka singi patuma bini keringkang changi kumbai ni rungi ma be ke bless ni wingi barwat yala mi sha ka chingpun shoy andre to pula jangi na ka basni amen kublei kumaria ka badap daga chingai utrai numat phal lagar khuya phan blinkin thai balakar khuya so ka po chong phau chisu kumaria bapuin ko mi chong play to bai ni penta chingi kinong pop Minta braga por ka chinyap chingi amen kaburam hau pa brau kun maram mensim bakut kumba karalong hakaba mening kom kumju minta para por chinom la chinom amen
umen sim bakhuit un sahian halo chong phi bat ka bor chong ba kli tam kan saka Sngi ye phi kajubab kalong pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye kaching im chungi kaburam hau pa barau kun baram sim bakhuit kumba kalalong hakabam ningkong kumjumentaw para por jinam la jinam amen betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi betin ye kaching im chungi kaburam hau pa barau kun baram sim bakhuit kumba kalalong hakabam ningkong kumjumenta para por jinom la jinom amen penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkentang ye jing im chungi kaburam hau pa barau kun baram sim bakhuit kumba kalalong hakabam ningkong kumjumenta para por jinom la jinom amen penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi penkelang hangi da kading jingplay chongmi kaburam hau pa barau kun baram sim bakhuit kumba kalalong hakabam ningkong kumjumenta para por jinom la jinom amen pendap ye jing im chungi da kichen ai kiso wat kisap kipong komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye jing im chungi da kichen ai kiso wat kisap kipong komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi pendap ye jing im chungi da kichen ai kiso wat kisap kipong komen sim bakhuit ka chingkular utrai chungi
Pendap ya jingim jungi da kijin ai ki so bat ki sap ki phong. Kumin sim bakoi ku jingkular utrai jungi. Pendap ya jingim jungi da kijin ai ki so bat ki sap ki phong. Kumin sim bakoi ku jingkular utrai jungi. Pendap ya jingim jungi da kijin ai ki so bat ki sap ki phong. Kumin sim bakoi ku jingkular utrai jungi. Pendap ya jingim jungi da kijin ai ki so bat ki sap ki phong. Kumin sim bakoi ku jingkular utrai jungi. Pendap ya jingim jungi da kijin ai ki so bat ki sap ki phong. Kumin sim bakoi ku jingkular utrai jungi. Pendap ya jingim jungi da kijin ai ki so bat ki sap ki phong. Kumin sim bakoi ku jingkular utrai jungi. Pendap ya jingim jungi da kijin ai ki so bat ki sap ki phong. Kumin sim bakoi ku jingkular utrai jungi. Pendap ya jingim jungi da kijin ai ki so bat ki sap ki phong. Kaburom hau pa berau kun berau mensim bakoi. Kumba kelalong kabam lingkong kumju mentat para bo jinom la jinom amen. Kejin duai hau mensim bakoi. Wan mensim bakoi pensyaya kedon hujonga. Pangan yo iya ki badai jong play. Wan mensim bakoi ha kejing mujonga. Pangan tip tu ya ki badai jong play. Wan mensim bakoi ha ka mensim jonga. Pangan long tang jong play. Ben kentang ya kat ka banga berkat ngakren ban ngale nang baki ki long na ka benda ka burom ublay amen haleluya 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 करतो करतोय penslay तो जिसु penslay ani daga jingkoy jangan siapa koy demane Kular ini sejisu dalam diri kau kaya belai basmai hukum kaya wake up nombeng dengan kau uang menyerah nombeng dengan menyesai jadi Yesu dengan kaya manusia bakoi halo jadi diwei pai halo kijasen jadi halo kijingkan jadi halo kijingkan kam jadi halo kijingkan jadi halo ki bapa ki basuka halo bapa ki ibadah apa ni kijingja so Yesu dengan hari kelima yaitu hame yamal di kau dalam bahasa biasa untuk kau di bapa lain ke biasa kita lalu ke sausi kita dua jingkar men yaitu demi ki paru kita sausi paru ke jing kau itu biasa jadi kau jadi Yesu bagi laibo untuk yamal di kau kita wah di admission lagi kolai di paper lagi nanti wah dengan Yesu I want to try kapan kajian kau yang Jingpynkhreh yang Sngi kurang Pentekost kami bersyai ke Sngi yang Jingpynkhreh waktu itu ada Sngi try ke Bible Convention Pentekost pada Jingpynkhreh pada Jingwai Pentekost terpak jadi sungai itu yang mau di luar kita wancin kita hari ini ke Bible Convention Pentekost hari ini dia Cina itu Jingpynkhreh sebab diwan kejar hari ini dia jaga apa mau dalam hari ini stoi oh Yesu baik hari ini dia buat kembali kita Pentekost ke Yesu hai manusia bakoi hari ini dia Jingpynkhreh ada oh Yesu hai manusia bakoi halo bawah itu kita cinta hari ini Yesu hai ini kampor haleluya manusia bakoi halo jadi komen sih bakoi komen sih itu balai komen siam jaga Jingpynkhreh komen siam jaga boh komen siam bakoi manusia halo jadi jaga jinai bagi sakit dong pada sojo me komen siam bakoi haleluya 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 Kum kaler ba tuan berhani Kum terlidik tuan yarani Kum kawadu tuan kudani Kum gading wan yaralon jongi Kum kaler ba tuan berhani Kum terlidik tuan yarani Kum kawadu tuan kudani Kum gading wan yaralon
Comencem bakoi, comencem bakoi ni yeme ni trang yeme. Oju subayir ni kam yeme banyak ni ke baro. Kerku ka brai Jesu ni kam yeme ko Jesu. Ai boring ko Jesu, ai boring ko Jesu agane ke janni. Agane ke sni ka bakin dai jang Jingpynkhreh choni ko Jesu bayir. Pensule bat bendangi ni, bendangi baru ki kon ke baduai agane ka boring ka kani. Ai baru ki nangi jingai ke jinggar ko Jesu. Kerku ko Jesu ya baru ki kon ke badan ke jingdumu. Mereka Jingpynkhreh ban Shimanda. Agane ka Bible Convention jaga Pentekost. Agane ka Sngi utrai Jesu. Kerku ko Jesu. Menang kering bon mut kon jame. Ban snap ke tin jame. Agak agak Sngi ko Jesu. Pelai ludi gina baru ke jingtor ke jingbe. Komen siam bakoi bandiar halo changi baru. Minda kito ke batra. Ay bagin yo ke kali. Ban shane. Ay bagin yo penbay ke kali ban shane ko Jesu. Bagin dok raya ke jingkar ko ke jinga agak agak Sngi. Unjuru ke jimpait mi tashai ke Sngi. Ay bon mut ki priu. Inam bandu ay Jesu hakamak jame. Ko Jesu bay keringi ki baru. Kerkure ke batangi basyuta minda. Pengoy penkiay ke minda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Kau kimen kau pada. Kat bangila dua ya ro. Ilas ngap ia kaktin jeng utrai. Utrai la persad hangi hagi negasni. Ay bangil lang shisha ki kun. Ki ba I dia ke jingkui. Kumbai sister ila yala hangi. Bangin duk trang ya ke jingkui hagi jingim jengin. Kadai ke jingkui kaya lamingi syabene. Kalam ke jingkui ngimla banjop ya ke partai. Baru men siam bakuit ulang ke dongai ke jingkuit kami. Kau men siam bakuit katba ngipani ke jinggerku. Wan kian halo jengi. Wan pen slay yangi. Wan pen slay ki ingas em jengi da ke jingkuit. Wan pen slay ki mi ki pa jengi da ke jingkuit. Wan pen slay ki kun jengi da ke jingkuit. Wan pen slay ki kam ki jam jengi da ke jingkuit. Wan pen slay ka balang barok kawe. Wan pen slay such a scene yaki father, yaki sister, yaki bishop jengi barok. Ay ka balang barok kawe. Kanang dap da ke jingkuit. Banlong shisha ki kun ki bajanai ki bakui kat bangi pani ke jinggerku ki pani naga binta ka naga jingai Kerku yang kerku
burom hau pa barang kun barang mensim makut. Kumba dalam hamba meningkau kujumental baraboj nam lajnam amen. Kodonul kuitam Yesus. Tui sendiri. Kumaria knera Kristan. Kedua yang tentang Ini roh yang terakhir Yesus Kristus. nam lajnam amen. Kohimen ko para la shai ka sngi ka long ka sngi ka ba shipo bar ha ka ju ka por ka long ru ya ka sngi pet sngi burom pet sngi Pentekost pet meet la shai ka sngi nadu hindri baje ha ka ne ka jim pet meet ni don ga jing duai ker pang ke jimene sakrament jing yala kam jurong la shai ka sngi bat kum juru ka mas bakoi te ki to ki pala ban vanshane snga ban vanshane Bad kum juru duai shiminda haka online gitu ki pamla ban bad share ru bad ki ve bad chapang kane ka jing duai ka bangi pelong hangne mau klam hanong stoin kum juru agas ngi utrai ngi duai ban ngi kot ver yepi ban shiminda hangne ha mau klam ngi utrai ka langas ngi ka bakam light bad kane ka langas ngi kerpang bad kane ka Pentekost ka wan tang shisin shisnem te kito baro ki bala ban manshane snga bapin bait kali ban manshi menda kane kalonga sngi ka bashisha ka bakurku ha ka sngi utrai Pentekost ublain kurku ye pi baro